Расчеты должны быть соблюдены на все 100. Бывают моменты, когда очень устаешь. Да, это тяжело, но это достойная работа и достойный труд. Құттықтайбыз бәке, байтеріңіз құт болсын. Урматтуу мекендештер, Куткуш компаниясы Москвадағы офиси азыр Аман байке келди, оформление кылтабыз. Шарттары өтө жеңил, договор сом менен түзүлөт. 1 миллион взнос менен 7 жылга калган суммасын 7 жылга бөлүп бердик. Рассрочкага алды. Куттуктайбыз Аман байке дагы бир жолу. Жеңил төлөп алыңыз, берекелүү үйлөр болсун. Айтканыңар келсин. Ассаламу алейкум туугандар, замандаштар, мекендештер. Тегеле каналымды көрүп жүргөн ар бир көрүүчү жана Кокустан видеону көрүп калган ар бирге мына Рожаны көрүп аткан көрүүчүгө салам алейкум. Туугандар, менин атым Аман. Ош областынын Каракулжа районунан болом. Москвада бизнес тарифинде иштейм. Буга чейин өзүм тааныштырган эмес элем, таанышып койбойсуңбу деп жазып калган. Кеттик анда, биринчи заказды алдык. Саат 14:36 өттү. Болгондо да бул Балашиха. Ан жактан пустой түшүп кетсем керек. Эмнеге Балашиха алдым? Себеби линияга коюп алып 20 мүнөт отуруп калдым. Бизнес ушундай бербейт. Кайдасың бай чечеке, амин чавалеке, амин чавалеке, учамын сени издей. Көргөнгө сени көзүм зар, айтайын деген сөзүм бар. Сактаган жүрөгүмдө Долгая поездка дейт. 1 саат 20 мүнөт. Конечно, алам да. 11 мүнөт подача. Балашихага барба, Балашихага барба. Ты чё дейт да келерчи. Ондар Балашиха деле нормальный район. Көптөн күткөн техосмотр ачылды. Документ турлап эксперттер келип көп күттү, документ ичине келди. Легковойлор эгер машинада косяк жок болсо 1000 рублейге. Эгер неме болсо, косяк болсо, былабойду тирешин болсо, бирдегеси күйбөсө, мына сүйлөшсө болот, көз жуп коюшат. 1,5 миң ушундай болот. Грузовойлор да болот. Тоннага чейин грузовойлор болсо керек чамасы. Алар 2 миңден башталат. Аклейка тоонан ачылды, аклейка келгиле. Аклейкада иш болуп атат. Белый, желтый пленкалар полный болсо 12 миңден, желтый болсо 2 миң ушундай башталат. Материал кымбат экен. Тонировка, сухой туман иштеп атат тоонар. Келгиле, мына машиналар көп. Негизи очередь аз эле. Келсең сход развал. Кузовныйдын башкасы бардыгы бар. Келип бергиле. Замена масла бардыгы бар. Билесиңер, таксопарк ушу жерде жайгашканда. Эх, жаным кичинеке, кайдасың бай чечеке, амин чавалеке, амин чавалеке, учамын сени издей. Seasons. Ленинский проспект 109. Мал. Че деген эле? Рио. Торговый центр Рио бар го. Шақырып келдим. Мындан кызыгы, мен буга чейинки клиентим уктап барды эле. 1 сааттын 40 мүнөтүн уктап өткөздү эле. Эми подлокотник көтөрүлгөн боюнча мен мындан алып келиптим да. Рейтингим түшпөсө болду. Азыркы учурда 8 балл пробка болуп атат. Азырдан немеге заказ алдым? Метрополис. Войковскийге, Ленинградский шоссеге. 11 минут подача, 1.08 коэффициент менен. Тоже долгая поездка. 56 минута через центр салып атат. Мындай немеде дагы, анан дагы бири. Пробка малына дагы. Мына через центр айдаса вообще алданбагыла. Через центрде эгер тосуп койсо вообще катып каласыңар. 5 мүнөт ушундай айырма болсо деле салбагыла центрге. Вот третий кольцо хоть пробка, бирок ал жерде жылып, секин жылып кете бересиңер. Секин жылып
ташбака окшоп ырап кетерсиң. 7 минут разница экен эме менен. Значит, третий кольцомен барабыз. Көрдүңөрбү? Третий кольцо кып-кызыл. В Метрополис едем, да? Да. Пожелание поесть у вас будет? Dayar бол, асқадан құлағанда. Dayar бол, ескүдей урағанда. Dayar бол, көне бер турмуш ушу. Dayar бол, барына чыдағанға, барына чыдағанға. Жарықсыз жалған күнгі, ачқа тоқ қалған күнгі. Dayar бол жаның. 2280 1 saat 19 minutada geldik. 55 minutada berген. Azыр Яндекске жазып көрөбүз. Может берет, может бербейт. Неме? Промокод. Дальше, если что, будет есть. Хорошо. Всего доброго. До Спасибо свидания. большое. До свидания. До свидания. Хорошего вечера. Спасибо. Ayıbı çok жаралған acayip bir көңілге ашығып ырарладым асыл кечім өзіңе өчпес болып жанасың өрт сымал жүрегімде өзің ғана болсаң деймін өмірде шын өмірде өмірдің ой өмірде заказ жаптым 9:06. Ана бурулду. Өзүмен өз движение берет да. Ошо жолдун аркы бетине өтүп алды бул. Навигатор катып айтабы деп сурап аткандарга. Мен мына жерде турам. Навигатор мына жака өтүп алды. Бирөөнү күттү да окшойт бул. Кайра келди. Жолдун аркы бетине өттү. Айнака сыртка кетем деп атат. Анын жака өттү. Каяка эмсен? Кетип атат. Навигатор катып айтабы дегенде туган. Мына ушул Таганскийден баштап мына Кремльдин тегереги мына жолско катыйт. Ата калган жагы нормальный эле. Анча эле катып айтт. Күндей жарқып таңдағы сусадап бүткені бойым сұлулығың андағы Шереметьево жактагы терминал Дыдагы гостиницага келдим. Майбак күттү ат клиентин. Кетти азыр агарып. 2100. О Шереметьевода, Шереметьевский жолдо. Ушул жерден Шарикте место ачылабы? О. Шарикте неме ачылды. Шереметьевого доступ ачылды. Неме проводник келер, проводник күтүп отура беришет да. Проводник менен кел депчи. Любой аэропортко жакындап калганда, аэропортто мындай самолет көк болуп күйүп калат. Көктү эле басыш керек, басканда эле болду. Проводник ачылат. Карта ачылат, ошо менен бара бересиң. Не обязательно чалаң деп чакырышың күч шарт эмес. Шарик барабы мында? Түнү келсең деле, күнү келсең деле пробка ушул жерчи. Каршеринг, ё-моё.
Каршерингте билет алмайсың, оны пропускать. Бізді қандай пропускать еткен бұл, да? Добро пожаловать, дейбі. Да, Красногорск, да? Новая Апалия. Пожелание к поездке у вас будет? Доехать. Хорошо. Екі жуылмадан бері жөтел кетпейлі ойды. Не болған жөтел? Какой-то вирус бар, а? Красногорскқа келдім. Болғанда да Красногорск, но үстіні. Апальха деген жағына. Отрадный жақ бар ғой, ошо отрадный жаққа. 34 минут 2100. Түн іштесең ұшында 2000 сом заказдарға тез-тез жеткізіп бересің, бірақ километражының шор болып, да? Күндіз іштесең пробкада тұрғаның ақшаласың. Так, саат 1:53 өтті. Все уже. Домойды қоялы. По пути заказ қармасақ жоқ, кеттік ұшыл менен туғандар. Видео жақса лайк басып, комментарий жазып туғандар. Подписаться болып қойғалы каналға. Егелік, кейінгі видео көрішкенге чейін. Қар жауады. Қар. Тип, жасамбы, жауасамбы деп жауады. Шодағы соны ішіп қойды. Пилигрим қой. Еттік анда. Бұл жерде мына шлагбаум екен, ішіне закрыты екеріп кеттік. Чёрт, а! А наличка никак у вас не получится вот с 5. С 5. Ну, без мелочи. Сколько там в итоге уходит? Так, значит, 2300? 2300. Не, 2700. 2700, я. Будет, да, будет. Если считать. 5, да. 2700 сдачи от 5. Так, правильно посчитал? 2700, там 2300 получается. Да, да. Все, спасибо. Пожалуйста, шаг дверь открой. Да я